qorun dangani ira jatenya kamu nagati ado tankarage serebe ganda dumi hasbunallahu wa ni'mal wakil kamu nagati do tankarage ko tasu kafahu Allah ma ahammahu hammi sugawanga Allah wanga sana suka mantenga fa Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana di Allah komo khoru annabi nyimmu khifaru aywa komo khoru himbir sante maga Allah go himbi walli raqandi Allah ga walla gamno da qur'ana di abir sante hulan magara kyako na to kamana kya mundu ara kyako ke ganyara kyako kemme ga nasre o sere kita ho hon tan nan koto kendu awya nan koto kendi gameya an kanunde an bagante na kanda kullun goni keta an na bui wanyi mana Allah mani wari rakhendi hasbunallahu wa ni'mal wakil lakin zikri qorin yani sireni hakara to adi kamun nagati ado tankarage ko tasu sire be ga dumiya kama ma Allah garanga sa ampam min suya bismillah فانقلبوا إيديغانا ساقي بدري بنعمة إساقي النعمة من الله تعالى هذا فسمون تاغو يمسسهم سوء هارب بونينه كمي كتا إما كرا إما جوغي إلو تنولي إلو براجلي واتبعوا بسائكم بتي رضوان الله الله تعالى دعا كلنا الله تعالى ذو فضل أياني فسمون تاغون تنغانا أيوا فسمون تاغون قورني يعني فسمون تاغون يكو دغاني إذا توكيدو الله فارم باتي الله غالا كيو قوركني إنما ذلك أنما كدغامي كنانا هندي غتاغداتي إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم كسيه كنانا الشيطان يعني دي يخوف أولياءه شيطان نايب سانونيا كانونديني فلا تخافوا كبرنا كما كانوا شيطان دي بسانوني كاننجي الله ينيا مريم توكندي أغاندا نموم ننقل خركينيا دباري أهيغرا سيرين كري شيطان والشيطان يعني أغان تصر هو جندي كيا تقول الشيطان كبرنا شيطان أبي سانونيا كان أبغى بعندنا أما أولياء الله aranta kuntor harbane ya bismillah ولا يهزنك الذين يا سير يمن ما انسنندي كنغا وكنيمونو ايوا كافر اوندي الله فاري امبو تيمورا هونو ونو الله فاري نجي قما كنيا باني او ne kenya na قما كيكو باني ne kenya konni himbe ga Allah faren sunon ta Allah tafasina da kinna magantoro makka kahirun yukunnuga madina munahirun yukunnuga faren qosin galli sire da kin suwarna kedi Allah ti faren kinna magantoro bismillah innahum kuyemmu lan yadurru inda Allah ta'ala toro harbani su atorani yime kama يريد الله تعالى وعلى إما غتقن قنيا إذا غني الآخرة ولهم عذاب يوئدا كن تورنتني كن قورني كن يعني الله رقتا الله كم قتنتي كبرنا كن ترني كتان كن هذا إن الذين يمبين اشتروا كافرا ومبراو يتمندنا لن يضر الله تعالى تورن هربانيا يلا قد وكافر لكن تورنتني ولا يحسبن الذين يمن مغاغي كفروا كافرا انما نملي ناندي اوكو دوغنديندكي اذا غني تكن خير ني اذا غني ما كين يد ما كين سيمد انما نملي لهم سري او الله قسندي الله كوتيندي سغونياندي انيا كاهريوا امانيا كاهريوا amma ga simma i hay kamana kebenya awa anna kaw tinya kenye sade kebiran ho hon tage halle la amma ga simma kenan basida de amma kuma Allah qosenya ho kuma nan ka han khairinga an sahanga an kitayenga an sagoyenga ti Allah ti ma ga simma kenni khairiya anda de kindi kimbi khairiya إنما نملي أنما هو دغنني كما نندا وسابورا إلى جيني جنوب ياي
na ho kama na himbe nya ho kuma nan ka ho an senga an ho tananya kin ho ka fanjun mo ngade ولهم عذاب yang ngate wo idangani kin wurni loko ani kallan ka go be go kitinati kinga yang ngate do runya ken balle kin ngunya sabu ina kama ne loko ما كان الله Allah dun ko nun ki sabra inyi kanna Allah kana khairin jonko ya na jonko ya na jonko ya wukanna nandi ikumma duntenga on ko hanko i me ma daiman go junubu nyadi ngeden junubu har sa Allah kuma ka sunyin geda yo kanna wonni kon Allah ta kama nan ke mulli ligade sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yudu walla kenyo kenyadi masiba nganda kun kitani kibre woni galini Allah ko man hobuginga ak man qur'ani bismillah ما كان الله تعالى من ودا إنا مؤمنا ندعو موكما أو آغو هم بكمري أيها الناس ناغا هاي ناغا تغنو خلاص يمي مبغو خلاص مبالين مؤمنا مبغو أو كتانا دي لكن تنينا دي حتى يميز الخبيث ميغرا مناهغين فتن بانجي بكا مؤمنا سنن دي مكينيا غنيا وما كان الله تعالى كمانا التي ميغرا كينيا إلى كينيا نخمو أنتقم ميغا وغيين ديني على الغيب هي مونتن كمادي أن أوري كوين دي مانا تاكمان چنغاري هلال نيجي أي إنتا كينيا نكوندونا ولكن قص الله تعالى أو يمون سوغانديني إهاروني أغرا كين قانو أنا كينيا ينغاني سيرون سندومين كما قم الله فاري غرا مينيا كيندا كبيرا أما كتون قال لي أنا تنقمو أو نيانا تبلاو نندو مصيبة نندو جرابيوما كبيرا أوسو كهمنتين ناتو هلاني تموتو نيمي مخلص نياني هلاني يمي أسبات نتيني وهلاني مناحقين Allah ko musulun labatunu nga pura mbango suda majarabi unyagadi bismillah fa aminu gambringa angun nantungunni ta Allah bayina wunga adi farunga aganda tungundi nankanu munahaunga kebirenga baraji waga dangani ken qorenni ولا يحسبن الذين يمن مغاغي كونغا قتونغنا هونغا الله تعالى غركن كنيا اللي فسون داغوما جكا الله غر جكا غنسريبيا انغان تجكا مبوني ما سيما كين لكن بلاغو تيكني هوسريده هو داكمنا بوغندا انتكمنا هونينغا يقتا غاندا بوغني تانا برينغو بونو غاندا بوغني هونتكمنا نينغا أكمل ما سما هو تيقظون وناوجي خيرا لكن خيريا إذا غني ده كم بدي خيريا بل الله نانتقون الدنيا يمرهم معان كتا غكم جوتني منا الآخرة الله رسول تقونه هو داك من كتنا دنيا دي غسكن داري الآخرة كوني أهرنهم بيكوني كني جاكا كنيمبالي أيان غاتين ويا بسم الله بل في عوران هو عدي بقيل أغوت جاكنا شر كني بني قوريا لهم أو جاكا كنيمبالي دغني سيطوقون ما كبيرا منيانيا إنا إباغان كاغوتي هونغا إيغا قطنغاناغو تهمبي جاكما سيجم قوتاغا لاغرا قوتا بشجاع أقرأ سمان دري baganga woyem magadi ma yongolango qur'ana linkonu hilliway aw melekena kannenga awotina dangani nkiani anna burenga angara himbe saw nambara jakambuni nkiani an kankumenga angara himbe saw nambara jakambuni amelekentenga kannenga aw sehneda bate aw toko ajobini illa kan tatum pilidi no keni jaka kini mbalaw amma sibanga lagara Allah gara ko mo be Allah farenga ko sallallahu alaihi wasallam ira ko mu kara ka to jakandi bismillah walillahi mirazu samawati aya bani ngorni
yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatkiwa biha jibahuhum kin ayabani nga jakka kinin bal lagara ko tay wonna bure kisunyana awa na dumuni na qomi yimbi gore na jakka kinin bal tangel la khembiyari tay ada tatte ada qoro jahannama yimbendi bismillah walillahi mirasu mokini samawati gorenga nanya halalenga ajja kamabu amma gorenga nanya haramenga antla kare amma ja kambu ndiga yo Allah no sabun suro ki aya ni qomi aya bane ke dallenya aw qomi Allah gatinanda bakhila go yimmentai ti jakanga aga ndani Allah yaga wa kinni kome agara kanu kenda ana yilla baka kome ma agara kanu ma kinni kenga ke brenga agara kinambe an ke wucinye ni Allah sagonya di kallenga nanya sirebe ga ndi wunye me kallendi na burin sa ga ne koyi Allah ne warisu Allah ne khantalle manga an na to kitu siredi aga diga nan diga Allah rubbe su kallade kini anda to yum goni medi Allah yana kini ala garna ya ma atla garna tanna akini anyi meserunga miskinunga inam baraji tai بسم الله ولله ميراث السماوات لكن جكان كينو اما كينو انا تو كم باتوني رقيه كن الله يا دغني والارض ارون ينكين الله يا دغني كمولو يندو غوني مالي اسن الله هوي الله تعالى خبير اياني ينغانغا تهونغا اغو كنغولني لقد سمع الله والله الله تعالى مبين يمن دغامنغا كونغا اوتي يا الله تعالى فقير anya korindenga ونحن oku أغنياء fani bannanunga konne kola ken goni yahudiyan Allah faranti l'islam gondi in salli in jakka in Allah sumu yahudiyan qirsu bin gono huyayibun akhtab ka'ab al-lashrab fanhas bin azura'a ita abubakar kebirenga Allah faran dangen kike kebirenga Allah nya korindenga o kwani bannanunga sade banna gande Allah ya komi an yi gonga ko ni mobe amma ya tino ko ni sumu Allah diga min jaba tira diga min kembu ira mo amu desre ni akida ngani sana kitubu ma ti wajibi o ko malikanu nyamare ni ina honsa igala diga me be ko o ni malikanu na saha igapundi وقتلهم ونطلقنا سهلا كهاي إكرندinde annabi nyimmunga ditun tanai ona kenga kahai yani ikumma kenya iha banu he ikismanu he ke wagatin do Allah faren kenya hu yarun naga ampun wujine sine ga Allah hay gari suka hay tiranya man sawula idungan demotai goli bulanga namu aga lungan da bane ado himbe garanya ga so ambana golle bure ko tay gani ho bure gani sere kalle gani sere tore gani aga luwan da ngan nyagali tay bane nani ho ka kanta gemi Allah anda nyana so ambana Allah maga ba andu tay ya sawa daiman islami himbe kanta gemi Allah an koni hurin da won kan ba kendi anna koni tan son do menga ha an garo ken kamunga anna kwalla kendi kenya amagemu الإدانة hanga ga wani dinan da kenga an pankan koy kentanya na kemay gan kabana nya kuska mun islamin maga mi Allah ya gara kujjate nanti aga yahu aga alimi kalle wa sana ka pake digame da ke digame ko ni ko mubashara ngai kuma alimi munkari adi kunna ganan bugu jine sine har lengi yahudiya be ga nei aga dungeti kenga aga lunga da
anta kew kedi sara golli bure ngana ya sere ma nyagal tay de ma nyagal ti hoburu nga ma nyagal ti golle bismillah ونقول وقوتني ذوقوا لا غرا كوتا قتمي عذاب الحريق بي نيانغان قتاينغا ذلك اديك يانغان قتاي كسابو ينهونغا اكيتونغرا كينغري دوكانه وأن الله إذا تو الله تعالى الله من يأتي تون الدنيا أيوة يكون من ده عندي تونا ظلام كن بيزي ظلم عن أو سنين هني بفعلوا تون ده نيانه غاو هنيانا أي كم به مبالغة به ومع فاعل وفعل فعل في النسب أعنى من اللي قبل بسم الله الذين اليوم بينو كنغاتي الله فارن دغني إن الله يا الله تعالى على الله دونكينو كو تويدني ام غتوني حاري سودغني مكن فاري غنداري اويا تيباتي هويا كينغوا يمبينغا وكينيغانا وكوندغامي الله تيرا كين قهنمو كين كو يهود ني نكيا دغ الله فارن غري خير كدا اسلام او الى كيغا كدا او تويدتي او كوم غدوني هودا maganda hojugo kini alla yimbe ndambugo kamuni na lariga o kebrenga ona sakkuya bismillah ya rasulullah angin nanti dangani qad ja'akum rasulun kin jabu hariga bi qaran kuma min qabli ngem holla min kane do dalli bangan tolli ido honni meri agara kebe ko zakariya yahya ido qurbanul li wa akalahu an-nar yimbe ndayiga wali man sabuda agara kunkari aga ndanyi tunde ya amati mani sabura aga matugoni dare ayi agara himbe ko ni kari konna on sabura kona masa o ati hugabe kebiranga andanyi kengo tawre tari an kunta ken batu kona nya awadiya kan kunta golin tikinga bismillah ya rasulullah indange ngaran kutu ambuti muro kenna magantoro yahudi anunda harika bi garan kutu ange mawlamini kane ko suko homandelli tidalli bangantunga ido gapulle ido kitabulle inoron dengani isabari kibran kan sabari mawlamini alna tu nyonki o nyonkiya kallen temmanani genga nyonki su au kallen temme nafsu أرمقني له معاني هوري كني نفسنا جسا أمبي هاي سكيكي عند أن تانون دان كتون دان يعون دان ينقلا نفس من يمكن غو سكي دكبيا الروح كذا كيا سوني يمكن نكلم تممكن كان غاي بمفارقته الروح donc ruh kewo haten hatalle mawol kebira nyonki o nyonki kebira nga haten do nyonki wo mi hatalle mawol ko tan goya amma ruh ni meme kengani haten go sikiti himbe ya kengoni kinyi men takalla ngaw baka hatendi na haten duron to yabqa jusatan hamida anabwa sigindendi aw sigindengo toko anabwa sagundendi ya sagundengo toko anabwa tagundendi tagundengo toko hakeda ta anta wutini ya ganta komini amma himbe ga bugade koni kenyi me makarare wa kenta kala kana Allah ko musrega ndai aw nemandi la gara kota hatun wana sagi mu wana ndaro kare ina diga arjanna arno ka hukenga Allah kuma burega ndai yimiga nyonki ke torandi kahiri ga ndai lagara ko to ina sagi meri gari a arana diga a jahannaba gari ira himbe go bakka kento on ruh kenta kala kinyo nemene ko sire ga ndai kinyo torani ho burega ndai
بسم الله وإنما توفون أنما إيوانكم براجينيا أجوركم ناغا تيمانتين كنا غا براجيني كل مبراجي تيمانتين جو كنا يوم القيامة أو سيجن كوتانا تيمانتين كنا أتي يمي إيغالا كلغا نالا توني بكا يمبين الله غرا كوتا وأدخل إيغالا ريغا نارون أرجنة فقد فاز كين كمان تقيكتي قوي كين كمان هو غني خيري الله سكتا الله غرا كومي بكسندي نالا توني يمبين نالو أرجنة هو ما كمان كما أما كوري هو يا أرنا كينيودا وما هو الحياة تيني تيتاينين قاي ay gana sai bi riga naro yimbe ni na Allah ton arjanna a ken kama nenka tora sumahiri ayre bonen sudi arno kusini ke bismillah وما الحياة alna tun ngarinta ummanya الدنيا kin de bengani لا متاع maganta الغرور. marasa yenda kamen ba ne ani kebre ngani me Allah ya duna ko la gara ko besu nyonki mo bakam patendi an ga nagam arjanna ko ne ho mabuno duna digire bane kinni elle kinkini hutuguna ne yayi sirega na wugine sine kita na wugine ka hay na wugine ka hay man na halle kalle an ga nagam sawa an ga nagam kallin palle sawabanga kebira ho mabuno ya kusebe kallin na duna bane har bane masro ati mata'ul ghurur أنت تقوم غبانك كما المخدوع بالشيء الحسن ظاهره القبيح باطنه لما سندني منيا هم بي يغران اللي سرو اندي ada an no nganta bana bunendi asa imam shafi'i an baytul ni won ko ni wati su radiyallahu anhu inna lillahi ibadan futna طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا أتكم يقولون إمام الشافعي أتكم أتكم نغوتوكوي أتكم تندعوني منيا إلى الدنا يغون كتو ندنا ورا بس يكانوا جنابينا biran be kungara duna hay igaratu nanti duna hiti torai ngarinte gawadi an kalla a gilli gara kempai ira famu nanti kebirenga duna hay jiqore nyai ira misali kununga o digaran ni duna halle yayi ireni killenye kebirenga jike kutamogonni maniya jike kutamogonni golli sirinye kebera golli sirenya dunarun kutu yem pangen purenga ango dina arna dunarun kutu yen ne noda kebirenga alla ko musulum maga arna bati ne undanda ne bati yen nganda suranda nan bati yen nan ne wanda dunarun kutu yem pangen anta toqadi angama toqadi hurenga nan sire war halle kenni la kharai annaro arjana bismillah لا تبلغن mi gara ga jarabe في أموالكم aga na burundi Allah sai mi maganya Allah ga natin make ganya kinya na de ben na bure ga wasre ma aiwa annan ta utike jakanu kinna hananga hina kembini Allah kallinga aiwa an sirun nari kontonton nari miskinun nari asu jarabe an ga kata gemmeti mo ya ando khairi an ga kele ko wal iyazu billah arno ko sindikin awa hiwa maga himbe ga wamma na gure an jarabu ko kinyadi ana bono ana kasara ina riganga ina bosanga ana bonan maga yimbe nabi wal iyazu billah aron masibande khwarenga be allati maganya wa anfusikum mi gara ga jarabi aga duqadi anyimme awa skran salli annu hiji antannu ke sun kotan sere nyongi ngam osumu dem pay daku dulle watu awa hinga bono hatem balawu ke watiya ninga ngara ngin no kwa ninga ta ken no kwa ndikinga ngi khalleni yere
allati maganya la yantadi bismillah ولا تسمعن آذان wa aga islamin wa khirkhire ma gara tora gabe mugo gilliye munga igara kitabin gini kunga aga kane islamin ka to ngana giri no wono ko ma yahudiya nunga giri da gabbate na ga to bonondi ma nasara nunga giri da gabbate na ga toro ma ikka palli munga giri na ga toro Allah ti makkenganya وآذان كثير ma gara toro gabe mugo gilliye munga kunga hillaka panunga daiman wuda gabate nyaga toro ti nenenga ti boto burundenga daiman ibra kisiye ngomina wa in tasbiru a'anda sabari kukama وتتقوا nan kanu Allah ta'ala إن ذلك nan sabari kukama nan kanu Allah من عزم kinye ni الأمور hin sobe ngade hin sobe ni kinye hohosu anga wuda bate amundu ke nogoni hohosu anga wo kanai amundu ke nogoni sabari annan kanu Allah Allah gana kinkin sirebe bane Allah ti kinye ni hin sobe nga an jarabu be garan kitan na burendi an bakara bura kasirenga himbe garan kitan nyonkindi an bakara bura kasirenga himbe garan kitan dinandi an bakara bura kasirenga nan sabar nan kanu Allah arna ni unoda ke gara kome futa hindi bane kim bura kasire awa kim pitan kalle khari arno kusini ken bismillah وإذ bilen simma أخذ الله Allah ta'ala garigandi yemmul lahidu qotenga igara kitabin kini kunga yahudu nu tawreta di kin lahidu Allah timmanida lahidu ki hay adu igo himbe konni Allah farin jondi tikene ni kun kallenga لتبيننه Allah ti dangan ma ga gara kitabe ki bangandi surun dangani ولا aga تكتمونه ganta mugundini kyan kida awan ba فنغضوه ihage ira kin lahidu siri وراء i halle ظهوره halle inta kuma nan golli tayde ina mugondini himbe gallida na ko himbe galliya wasaraw hamanan ira jongo harawo tikel lahidu ya ken jonko ken logeni mo osirde hallankon do ngiranko ewa himbe gallida ina koni himbe da ken galliya ina koni imbe daro mo inna hakita mo ewa ikhri kita mo ikanan ka ummo awa diga umbe ni warti kenga ina kunya konni hallankon da hallankon pakke be gawiya inta ken konni isugo kapa himberi inta ken konni aywa imma yankengo himberi nanti sirana inta ken konni bismillah فبئس ما allati hum bono يفترون igara ken parahu ke haragu moya لا يحسبن الذين igati yemmun nam magagigi kunga nyagalini ti honga أتوا igara ken gollide idan ki sir samunde imma nyagali tikede ويحبون kamanunga munda أن يهملوا ini tiga بما ti honga لم يفعلوا ima himbe kolli intida hulani tongunde hulani koni ha kinyallida nani ima to tongunde hitiya donc aya nu yanka kodi yahudiya morinu oti aya suka nda yanka yahudiya morinu ndi kengiran kampengu qirini islami morinu ka hana kamma an ani tuwanai kibiran Allah ti himbe anga watu mangara bangandiya anna ma amundi golli tikinga komun pakke meya anda kinya ga koni nandi uriran kon pakken tanke ngalla aso hakko meya na ken koni na Allah batikillen kida na faran batikillen kida na tawun koyiya anyi menaya anga makenya gongonde be ga ko yahudiyan karamo woni guda amengu anyi mekane bismillah wala ta'sibannahum ya rasulullah ma kun kama nungigi nanti wo kisi dingalaide li yangan kata ngale sersugo kundu ولهم عذاب yangan kata wo idangani ken torandenni ولله ملك kam badu nyere marande mu alla dangani arunye والله makanko iti alla farenda andu aya nyugolli kinga wako inande alla ni bani gebda alla do aya nunkini inna fi khalqis samawati wal ardi la ayat ku ayat dantan alla ma an kutonga di alla tuni ti ma an kutonyi abani nawo alla niye nga ajjatin ni kiyaye ay kempe parce que Allah do taga hon tabana
tagahoni yati mo hanani hina nyimme ya renda wari ayinda manni ke adaro mo onni ke ahaten kundu wa hagada me alla magan kutuni binu go wajibi na da kinyu gwani alla do tagahonun tabana kibida alla ti mo onyini magan kuto an da kentu kenan alla tu Ni kawan dalo. Ni kawan dalo. Masuk lagi. Okay. Ni, kini kan? بسم الله والله الله تعالى قدير أيان الله نيانا على كل شيء ونسوكهم من دمغا نمومنا براجي نانكسندي ألوكينا نكاهر لغا نانجا غتارو إن Allah الآيات to kai gariwo kan ba duniya ta kanden ne walarde. arungunyen ta kande de a be gati ayan kina gai makanko Allah bani na un kama karamu kamulun yen ta kande karaken pa ina kai hinu binu gabidi wa ikhtilafil layli kai gabe wurun sogi sogi yenni Nahari. aru kiye wurun wura kiye wurni kiye mabalahina aga kontorni wurun mabalahina aga kontorni a wurni anta gunti anta bakasira kiwara anta gunti anta bakasira تبدا كم باي هم بيقول كين كين تقول الله بسم الله لأولي الألباب كي كايهن كودا حق رسول دون كونو الذين حق رسول دون كونو ني يمنيا يذكرون الله تعالى قبرك الله تعالى هين كوني قياما يسجن دينغا وقعودا يتاون دينغا كوني وعلى جنوبهم ادو يساون دين قهني تدينغا والله هين كوني من حق رسول دون ويتفكرون كونو iyo tagasini في خلق kam batun السماوات tagandenni والأرض aru munyen tagandenni ina dalle kitati ken tagasiya itagandana kamundu munyen tagandana lani yo ken turu tikenga iwotini yawo kama ما خلقت amma ke taga باطلا batala de hiya ambeki kammu be kinye be kai hinu benun ga wadi akiye akaso asane atabulle ahanke ayitu agidu awrallaqu hamu hungarinto amma ga taga kundunga kina koino ya anken timmai anken lani yen timmantinya ni subhanaka sinnahu andangani فقنا anya gana anno kisinni aywa yimbe nyangan katayenga ربنا inati yawo kama إنك anke alla man yemme be angara kellondi yimbenni faqad nanta wo dubinadi a anda kinya gondi ko وما من amanya gilli tinyu amanya gilli de mandane للظالمين kafirun de ربنا igu alla hin konni i mogonsu
وهكذا صلانو من وسلني أنا سيجي أنا كتا أنا ما كنت سيكي نونو بلي أنا كنت كنا تاري نونو بلي أنا ما كتا أنا سو أنت تتاي أنت تنوغي أن سينجندي أن نغن كما هو الله يكونني الله يكون ماني سلني والتقسي تحقرنا الله تغهوني كينيا وسرين كيني كتا الله تيمين تواغونا إمام الشاذلي وكني ذرة من عمل القلوب خير من مثاقيل الجبال من عمل الأبدان سندمين قل لسري اللغون نيال لغوين كرمبان قوم الزرباني أم بسموندا حتى نقول لنا نقبو نيال قوم جدوم مغمي قبو يندي ناتوغو سندون سرنتي يا سندمين غندك تهمبي كتنا Allah timmayindi Allah kallankayindi Allah sinnagondi na famudu Allah tagahonuma kiyan hannan qura muqasiri التفكر في ننتقسي الله قل لي هونندي وكني باب قوري ياي همبيغو كومين كنيدني ايوا كاتا سيميغا كاتا الله نتواغوا ننتو ننسامي دينانتا حتين قلونغا وانكينا كينا يا سورة دائما الله غنى هي قول كوني أوتني لأولي الألباب لقوم يتفكرون لقوم يذكرون هكذا عنده هي سيرونكو ننها قبن كوني أوتني أنها حقنا سيرقوم أنها سيمانو أنها تغسيو لازم حقري سيميو تغسيو كسنانو سندمي يبدي يا كوني سندمي سيرنا أو سيرني تغسيينغا الله قلوندي الله تغهونندي nan kata Allah timmayin famunu kendi na Allah ni yin famadi na bani na famadi na hakoren yau kenda a wasu numen wuni a ba Qur'an ne bismillah ربنا وتنياو كما إننا أكون سمعنا مناديا أكون مبي غانغون داني ينادي أو غانغون ديني للإيمان كتلمان كاغوا أن ودا كوي كين مهولمين يا أدي قرآنا أغانغون قنين آمنوا أنغون نانتوني تا كما الله ودا كيام ودي وقاتوني ربنا يا أكما أنه جنون غفري ودنغني وكفر سيئاتنا أنه قلبون صدري بكاويا وتوفنا يقوه نما يبغون سلاي أنه فاتني وتبعنا وفاتني كفى الله كما سرنا الأنبياء والصالحين أغندني الله كما سرون تغلماغو لا غرا إكفلماغو نهغنتي الله نكوتي غتي أدوا ونينا لا adu duna ko ngire ngosu se tate ko ni beso ken na handu adi la garan na handai senda hasu sire Allah hay gare ko musrun go tiga ni duwa usren ko da Allah ya ho maga anno junubun quhu an ande fatini nanno fatindi ma al abrar kapabatanwa kinda ga ndaw sorno wadu awunyana digan sire ga he Allah wa sire no kuda Allah to da wona kemen duwa wunya on tagasi fi masnu'at Allah o duwa wonu be nyana wona kika hay Allah ya ho ma arna o karika pay ko musrunga parce que na hangay sirenta hasu sirei kenta gare baka anda gare baka bismillah ربنا يا ودنيا كما وآتنا وانيا غنا انه انكنوي انغروينا كبيا على رسلك ان فاروني نين كما هارون رهبي كو ننتا ونو وانيا غنا اننا كنوي ولا تخزنا وانيا غنا انما هو يا غني سيген كوتانغا انك الله انت نينا سوغني دي انغرا كبي كو غانيا فاستجاب لهم ربهم ايوه الله ريدوا ونجابي دان الله ريدوا ونجابي دان اني غدا دو سنيا الله را جابي دا
أني Allah tinki Allah taala nda golla na golli yebene an kun islaminuni anya yugoiwa ma golla sirinya ngana yagareiwa yugo do yagare aga mbugu medi yugo onni Allah garanta kana nyi ara onni Allah garanta kana nyi yagare golli sire ay anta lo nda yugo kallenga yugo golli sire nta gaba yagare kallenga golli yugo ko wono Allah ra kemuni yugo maga amamuni yagare maga hono kamuni yagare kamaga amma mun yi won maka ko hondi kallen ya komi Allah gara mun dan maka mako be aiwa an kallen o kinnanga an tayyibi ni tanni ya gare an tayyibi ni tanni yuwe an daga bunu tanni ya gare an daga bin tanni yuwe be su golle o ka hunde ngo honu di be su ka duran kallen kana kinai بسم الله فالذين والذين أتيهم بينوا هاجروا كونغا بغمبغناه وأخرجوا سلمة رضي الله عنه ati Allah fare ka men yuwane ati tongu nge koni nda yagarun kibare mu ku bagamba na gondi de yu kallemba ne an koni kebira kamoni allati yemmu binu ga bagamba na makka na limkata madina wa akhriju igari bonni ikanunni igari toro gi Allah taala dinan killenni igara kafirin ungaja kafirin ungari gaja min gara kungolli burun nyampa idangani min gari ronni wal arjanna ngoruni walla kongo urunu aywa yitun do sanga sonungure thawaban kini baraje ya min indillahi Allah taala والله الله تعالى إنه براجم بسر سر والله نديني لا يغرنك تقلب الذين اسلام ننتي في ايوه الله قندا الله يدون سرن غبن كنوكي aha ngorni kinya dunadi kewa kane lagara nka Allah fare o me yawo Allah qonnunga igo khairi bedi aiwa an gen kado Allah tiyo kwani Allah kananu oro Allah bate o ko tambe be o ya ko kinga de lay du siren woni gaben kini nka amanne wudi Allah fare bismillah Allah ra ayen yankandi la yaghurrannaka taqallubul ladina na Allah fare nyime aha himbe ko Allah fare nda yuda ken ko no sura ati jaga seri yemmun yillahi ma amara sade maulamin كفروا kunga kafirawo igo yillanan kupene debundi tena ma amara sade awdo koy yumatonu kere ma himinu gara faren tirndi tinne wiye manya kahirnu wallahi yande di diganan sagay debundi ngoke debey ngoke jamane ya ngoke golle inkite ngoke di intaqe ngoke di kenna ma amara sa kahirnu ngani koni mataun yibasa kahirin danke khairi aranke yillanan kubay keni dagamenye qalilun ko tugunane agama kontari dunari akenyi mo kallana to thumma ma'awa kem balle kahirin tawranga inni jahannamai baydum bono kinga jahannamai lakin nqasa alladhina yemmu binu taqaw rabbahum unga kanu ikamanga lahum jannatun nanka hayqa araduna nundida iwara no kube gallida iwo gollini mo be gallida intara kunga de kiyasa wati lakin aha basi duna newye anta kahirin baneda agra newye be kini kahiri islami ya go bakadai allati islami mari ya bundo kinga basi alla garni yimbe nya na karakundu ngagra newye be kini islamiya kebringa imati kewnya na sabu ina kello yimbe ndi de la 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 awi dunan kalle kenyana
كم فلله غرقا لهم جنات لهم جنات أرجنا كانوا إدغني تجري لنا ولا كانوا ورنو كان أرجنا سانكسونو دوما نيا أرجنا كني نزلا وكني إمكن باسيني هنا من عند الله نغري الله تعالى وما إمكن باسيك هل كتبه عند كينو الله الله مغا خير كينيام باسونتا للأبرار كينو باتانو دغني كينام باسونتا من متاع الدنيا kene mukin andara nga jongo len umpakana kine sankan sondo waralla kundo kentana kenni basenye hina akute be go halle kenan khora lil abrar ya sawuna ayanda faida mu'mina gandanyi anga kemo odi kentan torono la gara daraja wurginto ngankane duna be gunta ko suka ko Allah maga aro duna ngarin tagum be kun tagu suka ko Allah maga lil kafir khassatan aw kafirin bani ay kiya sabra Allah to anti ma ahsana ad-din wa ad-dunya idza jitama'a la baraka Allah fi ad-dunya bila din a ti duna do la gara Allah gandi ka ko me be kitendi an duna wa maga Allah garan bin qasreni ti Allah khairin yanda de tinqa barkenta dunan pidi lagaran piganta himbedi serebe kallenge mu dunan pimba nay lagaran tadi kemon barkenta gandi ayana barken buwadi wa yimbe nga ho halle kembiti khairiya asro mo بسم الله وإن من أهل الكتاب لمن يمو قل كتاب دنقوننا يؤمن كن تغنني الله بايناغنا حالا ومعالا هو الورنا يسيسا هو الورنا هو الورنا يسيسا الله فارين كندي دائما هو تغنني وما يوتون يتونا يغرا كن ينقني كتانكم او انكم القران دي يوتون يتونا يغرا كن ينقني كتا ايمن توراة الانجيل كن ما ينقانو يا الله تعالى دغني كن جونكو حراغون الله ايانو مدي مكانو nganda ko ngunya na halanke nganda ko ngunya na karlemai kuma kanu kenga بسم الله كن جونغو تكونانغني هم مانغو تسرو هم براجم ويدغني كمان نيني الله تعالى ورسل كن يمونتن تونغاني يا أيها يا يمو بين ومتوندي ان كنا صبري باتين كما أرونا صبري نكوتين تغنو نصبري مصيبة غدان كتا مؤمنة الله لكن يمون دمغا وصابروا قا أغا صبرين كاهرون قلن قلبو يعني أنك انت الإسلامية هو يوراندو كاهرين كتا كين صبر دينا دانا معصي كننيا كين يقلن يعني هو راغون يسابودا أنك انك قلن هلو كتا أم براغون باي أن دينا باي معصي كاهرنا أغا صبرين دانا ورابطون أغان دومي جهادين كما أغان تسرنو هو هالي أسيندا مرهاندا تمندوا كنتنا أغانا سوم غنصرون ناورا واتقوا الله أكانوا الله أغلا حالان سوكه من ديني لعلكم أوسينان كنا تفلحون أغانا تقي كده لعل كني يقينا كومي غندا الصبري أنتم وندين نغندي نام غنصرون دي جهادين دا نانكانوا الله كين ساران ونام كين كتنا
بسم الله. سورة النساء. سورة النساء يغرو سورة مجنا سورة نيواني سورة جلو نيواني قرآن سورة جلو نيواني أحكام شريعة كتني كسورة kan nogon kibare debe nogon kibare islamin jamanin nogon kibare kunya gabu mo kenya wasora gadi kem balle sharia dabar mo woni wadi koy oga bu sora bedi aro majina sora sum mo ngani kenya mo be aw hi woni konni i hamin qore ni mo gosri kre kre magati yagare ado kompe ado kore ado jamane aro tagura nka ake tempo gabe awo jaganini yagaren kibarenya kama ken sabura ira kiri ti yagarun sora yagarun pake aw ken konni yatiminun pake aw ken konni kire kire ma yatime yagaru igawo awa ikadun kum ma qorondendi ado wasunun ma ara kum pake sabatin di kiyendi ado gollindi ado yagundi ken nan kini yagarunga ado yagun kibare ado gollen kibare ni kisindi jahiliya di igani wara mo burebe di ado lada burebe di ado lokonta go bedi ke sora ga sigani wakati kebe yagaren daron tagun tangeta yayi yagaren nyagaragun tangeta yayi ara serun ko hana qiri nanti intilemu na yagaren pakenkinai ko hodi alla gara kenkinai koy hutampo koy qiye koy na akka palle magun surondi angane akinai mangane agirai mangane hawai kem palle aw qiye ke mo ngalangala mo siri tilengun tagun kama ado kallanka un kama ado suronta un kama nyorolle magu nyime ya wadi anga yuwon kallin nan gabanga keni yaga ngure me wa fil ma'ana anga na hay mana nditi hakarenga anga nyi anya kallin nan pungu yuwon kallenga kebira nga yaru benu kan tay yagini yugo maga kun konni dambe bangenga ma sugunde bangenga ma kallawum bangenga kem palle yugondo yagare a ngarinta gon nogondi akan kabana maninya aka korendi akan kabana njongi me kammo donc sura ke wa bangandi ni nandi yugondo yagara o kapalle mawo ay kemba nehe awa ko ina hutambo be ko kinni yagarenga anta koy anda qobode ay hore nyani kenni kuyenyi ko sabura sagura unna ngari agado menaga aga gati ago me kyongena sabu na kapeke dumandi aduna sondomu siti me nka anda qobo jonko he sora ke yawa ko ni gari nandi yugo nga haqqen wo yaqin kama yagaren kana haqqen wo kina kama angu tandunga lu be yugo nga kabana loti ken tandunga i koren suro yendi aw ken konni bira kebe bogo ngandari yugondo yagarendo menaga na sogi liti awo yagaren kahana walla kille agan qabana himbenu mena ken sogi nyema ar na ko nan digati yagaren pinna yugo nyamaga ken ngure hititi an komeni walma angolinya le manyani awre hitikenga awre ne nan sigi nan no qur'an di yagarenda na jukundi na alla killen ko yayi awre ne kenyai andat lakenga aworni kata tagenga awo yamar ndinyana tagendi ona honsu nyana sondi kibringa na honsu nyana sondi alla sli hanani maniya at-takaful wa tarahum a umpinne meya ona mehi togo
ono no qur'an di meda onya he me maga duntinga go tilengunta go kenga ndanya wakati bani kapinga o sabatini aw nyana ko bi sembente awidu to ko kendi nan diga ma islamin tagem palle odo tagalle manu benu ga islamiya odo kumme naga aw ken kana khibaren ko ne odangani ono mo on sorondi iga lati intasro no halle anani o mo soronteni ngamati on diga keniya ken balle a warni tagoro hiliga ne metate kun islaminu wa kun islaminu ya on qabala maniya kebe aw ken mo on ko noda ko tana wagata te kun islaminu wa ke islamiya anda islaminu munda me ke islamiya gemme ngaro islaminu naga aw ken kahana yaren ko noda ngani na koyi nan di jihadi munyana muna hakin kahana kamma ti digamenga ado wajunde aw ken yaren ko noda bilan ke sora islama ko nya ka bondi mo ahu gabe wadi na wutu gilli kanno na mbugo masellanga tena o rawundini kitabe dunkonu kre ma yahudiya alla faringa yi ma laqabe awtin umma mungu kenga de inta munda inta kanun awtla qarina koda nasara nyimme ka issa muntenni isa kibarendi isa daromogo kunda futa mi worati alla remenyani ma alla hillandi nyani ma alla kapalle manyani itira siti na kenta hi sonno mendi kempiti tonguya wa alla harenyani aqifarenyani aw kenya ren ko no dangani وقتني كي سورة سورة النساء الكبرى هي سورة طلاق بيغا ورني هونو كان سورة النساء الصغرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا مكانكم أكنوا أكمنا نابتوا أكمني خلقكم أغرى أن كنت من نفس واحدة كباني وخلق زوجها أركين كباني كاونيارين تغا أيكين هواي وبس رجالا ألا نيوغا بسغني سنقي بكا كي يقولوا كي يغريا أرو كنغا بغبنغني أرو يغرونغا بغو أركون سنقي بكا كويا كبرنا halamari mianga na tu gilihi nyimpana ndi Allah ni tagandana nga ndo kebugo mabane ado haba bane o subugo adama yari o mai me bugadi kebrenga yugondi gaboy yagarendi gaboy osnare menye kin lil isti'taf ango himbe simana ando himbe ga o mado habe ango kempin to ko mogobe na munyi mogobe na kanu mogobe na nyaha maga mogobe kebe awranyin kolandi duna suka homande aw bininda ho kulle a subugo yugubande ariya garbani yadi kebe denga asukanu ke modi anna su hito ke modi anna nyaha su ma ke modi kiya sawa ara wuti kin hina katam daga tikka tare jamani ona tuhina o suni yugubande ya garbani leme o ganda kentu bane na ken famu kebira o ya hene me maga o me hitoko o me kanunu hakada bismillah fattaqullaha Allah ta'ala Allah yani kamaninga an kunni me o me nyagana ti Allah anda qoto sallallahu alaihi wasallam bali anya Allah da ato Allah da be so akonni kebira ke Allah be gono himbera hokka hayo an ke konni himbe tantano imeo an hoka an ki konni kebiranga ken Allah ka kanu ken ade ana yamari hinya agana ahatan hin tono bismillah wala rihama ka kanu qatin ka kutuyenga inna Allah ta'ala Allah magri amagri tangin danai aka kamade wala rahama an taqta'uha wal waqarna wala rahami aha kakanu qatin qay
qatibe aga me nyaga na ti aya la khawni gen qane aga kutu wala rahama wala raham qati kutiye hobre Allah sallama ati qatin jongi den wala arsidi awoti ni serebe gandinge suni Allah ken sunini serebe gandinge kutu Allah na ken kutu yani aw duwaw nyana aw langandini qati suni untabana na sabunye serun tabana hungumen wo serundi ka korintengi di himbe gani wajibi nga hungumen kamma an qatim suni mo nanya na an qadran konku kina gen kallenga ni ku na khairi nyida na digan siren ko nida ho ganta sirebe kama ken qati suni mo nyani an na yasiri mo nte an garo himbe an patenga an na kenya an qati dun konda nay hada mare magu ti mo sirenga qati sonne dan faranta qatiran ken karantendo awundi dennaga kinya wasiki arkenda walle sirebe ganan qati dungenga aganda kara are mungono aksmarungono aqorungono kun ka hanana tu kebe gani doru aga kara akare mungono aksmarungono aqorungono anda ko nan dikke nyino bane akara anyeme yebna qad sunna wasiki fa isuna tumeda isuna suni Allah subhanahu wa ta'ala adi hurengo nyagalini himbe ga ngarante nyagalini ni hurengo tore ne ti hoy himbe ga ngarante torono an serenga na kara himbe ga manyi gallada an ga kenya ken talala kati kuti en woni be swadu kemay gallada imbe ga nyagalini ga an ngarinte anda kara kana ngandanya on nyagalini sikandari an ga karanten katin soni aw nyagalni kati sonni Allah ngolle nyene aro Allah ngolle ngutun sumbana khataw nyene nanti awan ngeirado kiyai kengantano keta minda kinyinga iblis ari sago nyugo kita ari sago nyugo kita mangeni kikini do kiyai kengantano kembirenga awange kalle nyamadi ai ari sago kita hostire nyani be sunanya kira nyawo ange nanya ama nyawo ange nanya mana mugo ya tita banen ta kille mugo ni iblis ari sagon kita o so nanya Allah gara no nange mbeda anya Allah jatin sabura idiga ngawo an kalle kenya Allah jatin sabura dunale wuci nay wote nga mangi me kontonde kaso yi ngan kontonde ni kalle morni ngay kun tar ni nganda ni motu mene e iblis a gollen surama ara ku kawali nga angi ni mega golli sideke ara bonda maga ikunta nyana ngana nyana anda tokono ken sabura kebire nga iblis ale sagon kita ngiare munniya ngia qonunniya ngia qarle munniya ngia logunniya qatibe wona nan nyana ken sabura anga da tokono ken sabura iblis ale sagon kita ito so ananya igamanya angi agani wange nda anya maga tokono nan tana ko nan tinda tokono kiya sabura ibire nga iblis gani ho mun nora sukita o yimeti harenga nan tan wanga tan o ta asunya bane bo ya mare en so ke mo wada Allah ga tona ho gonya an yi wannan kallenya an ka paliman da to andawo anya amma to andawo anya an gara tokono ta tayi men tanya na iblis ari sagon kita gadi be o himi goni gana e hoyi wono golli sire Allah dun gondi golli sire nga ho nyana taga holu nya daga ni magati an wotu waru dukai an ga tuwaru dukai ti khibuta wa khasirta tangi kendurago aywa an kasara iranta indan tukana an go ho nyana Allah saura man wa an ga taga holu nya da Allah ngulle nya ga nei maga tuwaru dukai de an ga tuwaru dukai interna to katai anta yana bada Allah timani
wa qalilun min ibadiy ash-shakur ya Allah ta'ala wanga wenga wondini na husiren tu serenda na kufa Allah ti allogo komundi angana jango kenya duku Allah hulughe anta gabade marabul mutini tanganda ho tutu awanna hana tima adamare me tangal adamare me tutu tawam bogotini base kenya gabene amma suro sirra hina magari halle ko yanga angana no ngoy ay taten ngoy na to ke sabura honya Allah sabura khalsan mukhlisan annan dun Allah hankita la ra khallanga kitana maganya bada ta warni tuinda wa qalilun min ibadiy shakur ken koni hallanga ramugo maga komun duguti ho tugaruya ho jabusireya ho oba hoya himbe ga ndanya ranya Allah da himbe ga manya ga maga dugu maga waran pakrendi maga taqutai bilaks taqutai don andarna tuinda kinya waranya ko lan danyibe nanya Allah sawra nyibe ngani Allah sawra anta torene an sonne mental ligini aganda tu awi yimeda agama tu yimega antar bani yanangenga bismillah wa atul yatama alhaji bati qaraqatin sunin qaratu ga subgo yugo bani ya garbane kebringa qarayati munku amwalahum inna burunga birakebe iganda balighawo himbenu awa hinga be sinistre benu ya qarana burun kiniya la ke daga la gurin ginanga anna balagha ana burun kini bismillah wala tatabaddalu al-khabith ya se de kama haramin barago bit-tayyib halalen ngare kinni mani na harago na riga kin wurin mani qarin na buru sire na kin mutu yatimin qalle an qalle bure na kin gara batenni adda ban so ka sirenyi ayillen so ka sirenyi akan kiyanyi ho sirenga aywa ayo ke kya sirenyi na harago hobrin am akinya bismillah wala takulu ya sayni kama nabur aw yatimun naburen yiga na kahu aga kallenga aga na tu yatimin naburen yiga yinga kim magri junumu ya kin korenga nyide na yatimin naburen yiga hobure na yiga me mari yatimin yimen magina buren yiga de yatimin yimen musaqan subaka na buren yade o kenno qana ni mushkila nyi yatimin qawaren so baka ana buren yade maki islam on de sere ho ma wajibi sere ya akbaren yi ahawa gantano agar himbe to ayra men baka yadi abradun baka yadi asar jongon baka yadi akbaren su baka ay me gure yadi ke sabur ayan da kunan dangi ti ona golli do bate ku sabura ande qorono kun anani amusa kamanye ma na gar asau na musakam bugandu maga na ayo ayi ganden do asare na ira mun bugandu maga kenni suron ta unye kenni suron ta unye an suro da anda khairi qoren ya da kembal kimma wajibi an kamma an wajibi ni na bureke herinya akan tanyi min mogobe ti jagunden do to qoton denga ay me musakan nan bugadi ora kemmo onko anno kunga yatime nabure yige ko ni nangaba men ta ko ni nangaba surun taron ni ti yatime musakan o bakay men nabure ndi kenda ko nangaba surun ta ko nyani anna subgoni na kalle gotna kine bismillah wa in khiftum ligili aga ndakan alla tuqsitu nan di agaran takatta tilimunu fil yatama yatiminun kibarendi kibin aga nyinkra liri yani yatiminun kibar be kagara siza baki wakati jihadin yigangaba aywa sango sirbalin yini yatiminun ngamaga makata surutamiya aywa akbarin gabeni makita yagarin awa angani yagari amana yagime aywa an kanun andi yaginna mari konto tilemunu ko islam on gra ko ni mobe bismillah
فانكحوا ما كبرنا قدغا غدا هنيغي طاب لكم كينغالوم اغدغني من النساء يعني ما كبي معنى من فانكحوا من طاب لكم اللي يغرنا مثلا او هلو هلو او وثلاث سكو سكو ورباع ادو نغاتو يعني هلو كمباني مسكو كمباني من نغاتو كمباني ما هوندي نغاتو awrehiti hillo hillo nagato sikko sikko tumu nagato segu donc segu ado nagato tammu ado hillo lakin ka tumu ya donc tammu do segu ay wal man nagato do sikko do hillo kabu ay kenso he ayan sella qur'ana sella ko kesu koyni ake sawtna ligandi to qur'ana sellanga ti kahira gol la kenywani ngalla faran sunnan yana koy ti islami yaqin wa kembene nagatu yayi basri binu ga tubi kahirun nay yagrewi magahim be mpuko nagatu yi alla faran tina kutum fatalle mago na to nagatu yi donc kinyana koy oya nan di awriani hillo bane to tikenga masiko bane man nagatu bane aya ke zahiringa ko ni mogobe nandiga ma tamudu segu wal man nandiga ma awane gamdi e kabuya kembe inde kingani alla faram ma tini sirunda himminu ya kinga ma kembo ka to ko na to donc anga to ko na to be ago gemeni ka huma me bismillah فإن خفتم إلا غندكنوا ألا من تعدلوا تيغران تتلمون حرسا هري هلودي كبيرا فواحدة أنت أتقباني كين خبرنا اليوم أو تلمون ما داو أنتني ودي الله صلى الله عليه وسلم أتي سربي غندا نينغي يكون مينغا لا غرا كوتا أكمل نينغي تنغوردي بسم الله أو ما أنغا كانوا كيني ميوريغا ana to ande hundi hokka palle ma ko kamma ملكت ikitumbara أيمانكم kemmara ana to tumbarenga kem pakken kannunta hori yaren kanai islamin kannai la gara yada anga watu allah tumbare ya ga sigindi ni ando allah na to kenga illa wa ngana hori yare basin dadi illa wa ngana hilloy basin dadi nga anyi min andu hay ando allah na angaro himbi ya ga sigindi ni nan sigita hakenga wa kinya nan kallenga de وأن عندك تقام ما دعينا أتودي هذا هو المفهوم أو يجي تنلو عند عمو يغرو اللي يغني بيسكو بيناتو موسو كمالا إن خفتو أن عندك كنهم بنال لكندا على اللي ناوتو تمبارينا كتنا أتودي أن كنين عندك بينكو بيسكينو ما دعين كما بسم الله ذلك adi aywa ke nagato bane yagi mana awa kori yagi bane matumbari bane ke ya tinta ألا aga تعودوا ganta tunyongini anga watu an law himbe haqqan sigindini ke bi ato kinga kenya usiki anga ntarno tunyongundendi bismillah
andinga ya kinanga imo tira ta hinsuya allogo mo dinari bane tagandi nagatandin koni kinni wajibi nga anda kenkini walma dirhaminu siki kan dirhami bane tagandi nagatandi ma guru kullu dirhaminu siki aw muqawwamin bihima makum pilliga nakimi ago gemme gore beya ma ciga beya ma yille beya ma silinge beya ma jage beya ma yirame beya la budda ken Allah hakanye yugo nyawa kinni ke yugo mpakanye mo wasiri ho gantari mo ni ke ko yugo mo kinni Allah mo anna kangen kini ma qal sukulle ma ahra wala kengo gemme himbeya anna kenkini yugo kenkini shafiqati ho ga inna bur ramboya haranganda mi gambine ndoro mo nyakini ta wase nga duro kon dawalle nga abi hanifa ken de dirhaminu tammi aho gabe tempanta kenga ken koni ni i mega ndadunge ti himbe ya yugo ndo yagare aw qam alla gati ya kama yagi ma hutampo yime akina kon utambo Allah bara sallam amma yagare su yagi yakundi himbe hutampo ngawo kamu nagati dirhamure antadi ari har su yagi ho nga wakenga ni me honda kemure kamu nagati dirhami bismillah ولا تؤتوا أموالكم jaga sede kama ga na burungini سفهاء awa huntim ballunga de bonondindano في الاقتصاد الصافي من المبذر غورينغا كوتا يعني ايكونومينغا كودرون يغناتي قوي كيموري بونوندانا antaro himbe ganta sehe mogotu anta hinya mogotu ubi asehe mogon kunla goren bin qawye ni bonondana nga fiqh hindi naga to goren bin ngadunga safihu ma'ana al mubazzir kebrenga angu be ni hinkamanunga bonondindano maganna burenga da kun kitendi de anya yugoyiwa anya yagarewa anya liminewa maganna burenga ri kitendi kore akumana kore mo gonya koni yagarun ka umutu mogo ika huma me mogo himbe ga wan kiteni na gure kana an ga an pakre to kalu mogo be akuna ke mogon kanda bismillah alladhi na burenye honga Allah ta'ala la kempo nya sigi magade an kundanga ni na burenye ni kengade Allah na buren kare sigi magade sigita talan to hungura sigi o Allah ya na buren kare sigi magade kanu ku sikita yayi kundalu sikita yayi debun sikiti na burenya jamanan sikita yayi kebirenga sigi magade maga to ho maga himbe ga bonon dinde makinya bismillah kendi wala ngoniya qari warjaga adiqa na bonon danu benunga wono awa lemunu yagaru kresu bonon danu ngandai timaga to maga kabiya kade i warjaga mbugadi yani ikuye igo himbe yigana igo himbe minni igo himbe sitini kannenga i wira wajibi nangen kana kamma kagume anda kembu na bureni magan kiten qoto ni keni wajibi nyai sire remin na hanan kama wajibi nyai nani ama bala wate gandai sire mada hawa biradunan kama wajibi nyai nani honti maka lemen hillo len nyagare katabla go yagini mais leñu ko katabla ko bali ko on tay sire ya kembra non kama wajibi ñi hari milliard ñaga na ma ho kan tanke ma bismillah waksuhum agana he to kata فقولوا قولا agana se koni idangani ma'rufan dikan sire ka kida kapake ngade aha maka tori ma bonondanu ngande ga bonondini ga i hakem buwadi wanan ka hudi kan sire nga himbe gana ti Kenya angoti ya honda mu ngorana le ti Kenya ahangor ni ndamu angati kangalla na ngoto asimani ne kallege ya honda mu ngorana le digan siren kada anadala nda famu sanku ma famu hoye ki hay mo be zangu mo be wanda ya kununga akuti nyime gabe ya kara worni mo surde wonda nya na honne
aha sisa hontano kote ngo jamana ndi sisa au kunna ngo digan siren ko nida a o dangidi an sengo himbe an go kenyana an konto yang kana o tuini yani kini ndemba ne he na kini na digan buren ko la i haqqen bugadi an digan siren kida bismillah وابتلوا اليتامى أنا يتيم مربّا يتيم إن أما التي إن أبرين كنيا إن بالغون قامبا قصة وتنا كنيا تبالغ أودي أي أن هينو مربّا هنا جل ما بالغوا أي لمغو نابرين كنتو تواقيني كل جو كني دعاء جاga anda gaga ne me jonkonga anga mo kontunu goren kine diga ke qobun darini an ara hostren wurni awa qobun me jonkonga anga tuna ga mo be kendi ana baligawo anga kabana ken guren kine mo be di kendi mo khari jarabi nani ma baligawo hatta idha balagu nikaha kibrenga miga kiye yago wakati kebe awati yago shartinu nga baligawo nga timme baligawo in la danyin tumbake adu wurun kuyu igana bugu nani sere wun kiye haqqe am baligawo me gamat kinga ma busa tamuro karawo ga natimme bo shafi'i ta balagawo me imam maliki di andake tamuro seguya kibrenga balagawo me kenni ku ga manya de ku wannanya wakati balago nyani nka igama ku manya la da nyintuma bugay wurun ku manya yagaringi na ma yagaragun la dawari akombo ma bugu ho manya min okumal habindi andake tamuro seguya har ku ga manya kibrenga abalagawo ba kunda nyega na nyi harawu maknya kenga abalagaw bismillah fa in anastum rushdan gilli agani wure baga agani ni hakaren taguya gilli lemu ko ya nan diwo na wure surne ni kebre na balagaw bani qarina wure nyonto katiya wala takuluha kama yiga de dagaran qare sabura na yiga na nyam paqe ma kenya kama yiga ka kinyin ye sabura yani akoti ne be ga to kini ko tan nganda ke bundi ko yiga tin diga mina bollan ta ken jabu kini kini na kurma na burilo ay meddi pansinga nde qorno wakati be ke be nga antar nintirni hoya be so kalama a arisa wonyida ho ga na buwa kiniya na su perti parta na su nyi sagonga himbe taro yimentai ma ken kananya iti anni musakam bugadi nga bil ma'ruf mata na bonondi bismillah kinye muye sabura nan kanu nanti inda qoro nanya hakaranto ya wurni tinna anya mbon ko ni kibren ma kanu na bonondi ken sabura waman yatimin walbe kana ken ganya ghaniyan hungumeya kinni du tikiti amma kinye yatimin na burenga feb ago golle be nyana di ananya kunwa waman yatimin walbe ganda nya korindeya kinna nyige ti kallenga simbe ganda yatimin wali ya honta maga kebren anyi go golle be nyana di annan golle musun mutadi bitigi gaga nya ganda yi ammenun qason tuwarun mutadi dabanu gobe nya ganda yi ammenun daba gobe musun mutadi kalun nya ganda maga matenu nya ganda maga ango siki adi mogobe serebe ganda kemme nga muso ke mutadi nga ho ganda maga ma ho bugadi bismillah fa idza dafa'tum amwalakum aganda yatimun naburun kiniya awa fashhadu aqbiringa qara sheda unya ikamma wa kafa al awase ti Allah ta'ala hasiban kurosindana ide o ta'ani kiniya inda hakare an bani rabani ma kinya de shedan bugundai aga hakare ngadi fulani ga fati akiyenga tagani adaren paygi ho hulani ma hulani hay ho hulani ma kin tayren ga daren pay kebrenga nda nyi limun ku guliya mo gonstreni hakare ngiya wal ma bani wari kin hulani ya ken di hakaruma me kita hina kebrenga hulani kallenga mun na kiniya aga nya shedan nda kya yigadi kya nya musakanga kya ntoko anna kiniya Allah wasede ngakeni la garai ambani ganda kiniya kumbani halle nati am har bani kinoya papi entano shedan tano anga to kana de Allah koni wase mi ken la garai de
bismillah nasirun kuni ayanu benu garri na lemunun taqen kiniya na yatimun taqen kiniya na yarum paqen koy nandi kyan kabananya i hutam pompoy i qiyembi yarun do lemunun do ewa yatimenu na koy nandi oyugani ido sumbana yara on piti wate lebuhe lemna on piti wate lebuhe yatima on piti wate lebuhe hinya mo nyawanya kebrenga i hakana kiniya islam on pulana kubangandi ni segendi ni waraka mundi na osubanandi kem mo bana yani takemayno yagare da kiendi takemay lemne da kiendi aw sifati ariya kento waton ummukahat ar linya arusiki ummukahatu aywa ayato ay ago fatini wasinu hilliwo ara kunya koy bani ni suwaidu ar arjafatu kunni ahawatu ngel munyi ay melin wonta maga bo keda kega karabane kuso hillida aw sinaburen suutu aya qilli kata alla farenga ati mahulamin atin kina aw subun sabiti afati akara hoyu goto aywa ya linya arusiki ngena yakenga kontim maganga wo annaka mundi are mu ko birani ni tikkenga akaran na burebe to ko na burege am paso honne awa akhil mu ahwatu lemu no suwaidu arjafa ila na buren suutu ima hoki ninge ya ima hoki nari nyagaruma Allah farende khiri ita Allah farla to nyen goyi akelle mun ta setesiya inta hawangal like wutunu wa intahari qonni sunundini yani kiani jahiliya samda on pati kiani dikamenga parce que kengure intara ka jalle kurenga lagri donc himbe ndare kharal de man lenya hawangani ya arta kentadi ina de hulani ka fati ko lenyi go halle ngati yahoba ne qonni bute mamure ma ngati lenyi wonta halle asun ya gare bane qonni ana so wonin sagon kita o kebirenga har banta ko ne gine hurem palle parce que anta wo sorno bu kani iyon kulanga ara kun ke modi uce ganya aya nyanga aya kira bangani nanti kiyenta kerekerne ti yugo bali umbane ya bo ke bane an kon hina kega ko Allah farande gore ke giralli imaki Allah rasi heyi woni bugondi ama suko kebrenga uce ganya yusikumullahu ayangari watiki bina walangalandenya Allah farande ke takandi na takandi segunde ngini yagarenga na linyangaru kusiki takandi sikanyini bilikini ya akute bega to ara kengini esroko hilibenga la sutu ya bismillah ونصيب الله تعالى تقوى تويهن دغني اللي هم إسرائيل باللي غرقنتو أرما منغرقنتو تقنقو يارو قدغني اللي هم إبسرائيل باللي غرقنتو أرما منغرقنتو gilli tohom be agallo gilli naburenga mago immenga takinno kwane afardante ngo yani kiyem bitina burenga ben to ko malo gen to ay kiyenya na biran qurani kiyem biti hateya kiyen ta ande halli aro kappa besu ye qallentu bane engra simma kiye kan tan srebe naga agan tabaka dibi agan tabaka jamane awo kapana ngoliya besu golini takun tabana na buri yumun tabana miliyo gume kami gume aw golindo me miliya gume kamu kare miliyo gume aw golindo me kebrenga kembiti bore sabu ko hono wo ngoni mo di kinga tarandi bane tin won taga bore la kinwa ina abo on tin besuni qallentu hondi anda ka hokendi ane kebrenga ka mo ngosoro wen qallen gini ngi mo bi gal na ngi kununga akallem pa yama o tinga kana ma mi ma se nen tade kumbani halle mi toro nen tade kumbani halle an kallen ni anyi man don ka o ga ka ho ka pinya mo be anya kundu o an kallen yan kinanga an dan kallen bu garani me kilam farah
kiyan wudikin sauda bismillah وإذا حضر أولي القربى قل مارن دينتم حضر كي تغنينا أدو يتيم حضر كي تغنينا أدو مسكين قري ورجغا قل قيقى يقرهن كنيا تغنين كاني أغري خرين ننتي اللواء ما أيوة كسرين دام بغانا جمان غرين نخبي يودغانا أيوة ني نهون ريجو باندي أيوة ماري مون كونيغا ديغا جمان غا مسكين نيني ماري مون نيني أيوة كده قرا هون كني يتغندي إنكانه كني سرني دينون تنا تغندي إياغين كم أمهر بان كنيا كم برامبره حق ما كده أي من أهين هون كنيا نابره قمونا دوتي حق بي قراكين كنيا بس جماعة هون إيران تندا تندوي كباك نترنا كيني أروينا أني قونو nigendo hawatunen sun aro hawe hatunen sun bana anigare munguno kuno hatugo lemmen sun bana akhimu aro himbe go sare mi go mai mi go sare hawe na leñgu bane tokono kunta har bane tana akawe na honne kiniya ti nawde go mun dunge mun dienga yimbe ganati haqqe ni sondo men jara kemti basiya na burenga boynda logoye awna de kem bakena yali wajibi yani wa mo mustahabu yani mo mustahabu kene mu'tamidu akite mo wa mantano akite mo no kene mu'tamidu bismillah وقولوا قولا كم بلغ أغنى دعامي كوني معروفا إذا غني كينغاني دعان سريع كلا كين كيدا أيوة كنا بدي بيهاجي لمن تكون كوا كلين أيوة كده سليك كرانغ اللي يجوا بانه تقو بانه كبرين الحمد لله كنا نبصو نبرة كسو كمان تينغ سليك كلا سلام يا بانه كنا بس نبرة كسو كمان تينغ كده أقول كلين تاري الله كرا كم قوي أو هنا كم قوي هذه ندعان سريع كده سلام ما كثارين جانا ماي وبيارين جانا هاوي وبين جان تامبيدا كندو وبين الله كرا هندو كتابنا كندو بسم الله وليخشى الذين الله يمهي واجنو أتي يمنن كانوا يتيم فقنا لو تركوا ذرية إقاقان كلا ندبا كتوه إحل إلا هندنغني إيمي جوتين دي كن كبارين دي يتقوا الله كبرين أسرون كانوا دي يتيمين كبارين دي أني من سمي كالي غندا كينيغا ناتول موني مقر أيوة أنو جوتيني ورد أنو كاني ورد هميو هنيني يكنا لاندا دي كبرين سمي akahana hawake akarante ajote kure kebra simme kenga bismillah وليقولوا قولا kebrenga awa hadariyum kana sehoko hurenda سديدا inde gane sehstriya ina kenkara ina kara hugande huremaga ande kalla ina kara nanti an wasi kensreni aha hulani wono an awa antin dalle manyani an tan qiyamu tunu kebidanga hoko tikin nan kinai donc ina ken kille warawure aha andati wayna moy wakati ayi akute ngo to kan dalle munda aha nandiri kan dalle mu kuntali kebidanga ini gore sunya wasi honga homma to kundanga ni ken kan tanyana ina wara kille ken gadi kemo go banyani na digan sire kada ma kanu allemu ma kanu ango kana hohore osunta kala dome na to oyre hohonti kitana kemme game kitana njodi inta konton hohoya igame kontole kinga amma na kin karana hakaran ta wondi bismillah إن الذين يمبينو يأكلون كل وينيت أيتم النابرنا ظلما يومندي سابورا إنما يعني من عطفانا أم أو واقي وانكرا اللين ميتو هاوتوني كلا نابرين سويبا أيا كي ينغا كينيا دي نغاورو سيرسويا أنغو يتيم النابرين يغانا كيسو تقوادي yemmu benu ga wiyene yatimin naburinga hunde sabu dangane annama kun kawanu wiyene yimbenye nari no gonundi wajibi kamanu ngorono aywa yimben kuma gibi ndende ngo
mamu ay ngama hay yati yon gale na le hawa gun gale ga yo hawa gun gale hayo ku magana sigi yati yon gale hawa gun su tagana yan sigi ken gare yo la kiyere kon dawo gare بسم الله بسم الله صدق الله العظيم بالله رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومن الشاهدين Weke nafla arakanu segi al-fatiha le tabat yada abiladin tasiko qul huwallahu tasiko ya maliku takame arakanu segi tabat yada tasiko qul huwallahu tasiko ya maliku takame sebab nasal tangere sini alam betul sama kamulah Banamba di dunia baju, man soba never naya.
هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نكله والزيتون متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا
هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام